U novom broju novosti, mir, mir, mir do neba. Samo 14 zemalja članica UN-a nije glasalo za rezoluciju kojom se poziva na hitno, trajno i održivo humanitarno primirje i zahtjeva nesmetano pružanje osnovnih dobara i usluga Gazi. Jedna od njih je Hrvatska. Blag blaži laži. Analizirajući pozadinu blagih nepravomoćnih kazni Glavašu i ostalima, novosti su utvrdile da se brojne olakotne okolnosti temelje na lažima počinitelja, slabašnom doprinosu Domovinskom ratu u pojedinim slučajevima i potpunom izostanku kajanja za strašne zločine. Hrvatsko mostobranstvo, od zagovaranja zabrane pobačaja, kolebanja oko pozdrava za dom spremni, širenja teorija zavjere pa do transfobnog huškanja na posvojitelje u slučaju Zambija, izazivanja nasilja nad migrantima, Most se prometnuo u klerikalno desnu opciju sa sve češćim izletima u ekstremizam. Čitajte novosti.